Edayang kawiyagon lantur titiang uningoyang mungguing daging puakiling ide resi uamana majang reng ide sang Prabu Bali dan wenten marikan manut kadiling sira resi uamana mungguing linggih hideh yang paramo kawi nenten uyakti naen mi saratang mangde side katuran wali ragama kepanjang ide sake mawon wenten raris sane ke bawah sudarmaning manusia maka panjak utawi te damuh ide buatare sami amin wanas picana kawi sehananing manusane sane kantun maurip iri kiring jagate maka kawiyaktiane nenten wenten raris sane nenten mapi sarak mapi lunas mungguing paswecan ide buatare patut ngatur angasuh semua sakewentenan kahuripane wantah ye melarapan antuk paswecan ide yang paramo wisesa padu taler mo kadi panjak idane make sami ngaturang sedaging suk semaning ide ya dan nyekatur maka ciri sehananing yadnya wali sane preside katur punika tansios wantah maka cihne bakti iraga sareng sami krama hindune ngiring ide buatare sesuhunan sapunika resi wamaneng inggih puput kadia sapunika mungguing daging pangandikan ide resi wamana reng ide sang Prabu Bali makeling
daging tetuak ling ide sang Resi Agung dan sios ngeninin yadnya neasa punapi mangde side ke bawos utama Rabu balik salit arsa sake wonten risampun ide sang Prabu puput miragiang sedaging pengandikan ide sang Resi Dewa Ratu Agung dahat ke Brahmantihan yakti ide sang Prabu tiang mangke muntap wiku Resi wamana elingang Resi apa sujatene maka tetujon kelah ngaturin anggan Resine pang preside rawuh mriki ke piadnyan titiangi sapunika raris ide sang Prabu matur ring linggih ide sang Resi sade bangras uyakti atur ridane danangalung asur daram wacana titiang wantah nunas ring anggan Resi mangde preside anggan Resi muputang yadnyan titiange nenten malih titiang lungsur sane siosan napi malih punike sane kebawos dharma wacana gale secawe napi ni arasa ngapa titiang tedung jagat iriki galah titiang endanakeh sane mangken durus uningang napi pikar sane napi kayune sapunika taler ide sang Prabu matur-atur ring linggih ide sang rumaga Resi Resi wamana raris sampun puput raris daging puang ucap ide sang Prabu Bali sane mangkin nyawes taler linggih ide sang Resi wamana inggih maka Prabu Bali udoh nanak sang Prabu Bali idewa sapudika raris ide sang Resi ngewiwiten daging pengandikan idane Praden
mati sueca Ian sujati bukan anak tu suice marepken padewekan bapune sapunika rares ide sang resi ngelanturang daging penyawis idane bapun unas pican ratu Aduh tu saja nanak ane jani lakar ideh bapo marep kenanggan ide wani ecen mangken bapo genang wireh buka bapo jani tu merasakan pawakan bapo neng listik tongos bapo tu singelah icen je bapo tongos tu nyenana wanta kedek jimarnya tigang langkah wirehne tu bapo mapawakan kate tusing jeliu bapo lakar ngideh tongos kenanggan ni dewane icen yen bapo genah tu telung langkah tu kitu nanak Prabu Bali